alofa o Samoa-Leilua Entertainment TV mai fia ai si mai whaafonga. Ina ia tusai ma le whaasinomanga o le vaenga wha fo iupu tolus fulfa o le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa. O te tapai ma le whaaloalo a fionga ia li minsta o le kapeneta o tofia nei e a fio mai mo le whaatinoina o a lua tautonga i luma o lana fionga i le au malo le malo. E fionga lautimu ia a foa welese vai o le minista o tupe. E fionga lau matia manu rinko Matthew Purcell o le minista o talonga malanga o a mo le soifua fia o tangata. A fio mai lo fionga i minista. Ua whaalauloa mai il puleng o le malol whaatautoa alo ia i le so minsta whaapopol kabineta li kaon se fulu le kai au. O le sauninga e whai el potsfono le tate sa valalom vala au ia i le malul au whaasalau. Mo le whaalauloa ino le whaatautonga o minsta fau. Wau o lautia manu rinko Matthew Purcell. Ona ua filfilia matalia vea ma minsta masuiu sufono le kabineta. O te tautoa i le tua e ona le malosi ma lava e whapea. O le ao tu ina atu ma le ato atoa i le mea o pito sili i lau whamasinonga. I taimi uma e whapea o na mana o miai. O lau whaalinga ma le whautuanga i le ao le malo. Mo le pūlea le lei o mata upu a le malo tuto tasi o Samoa. Ma le ao o le whaalia i se ala tautino po le whaala atua, o ia mata upu e pei ona o le a whelafalafo a iai i le kapeneta, ma komiti, whaapea le fono whaatonu, ma sātu ina mai i lau tausinga whaalilo lilo, pei tai i mea uma, o le a abea au, ma se minsta moni, ma le wha maoni, ia whesosoa ni mai le atua ia tea. Mo alua fionga i minsta ua whatautoa ina nei. E mori mau a fionga i minsta o kapeneta no mua i malai i tō whinga wha minsta. E le oni tō whinga whaingo fie. A wā e natu uma i ai le mamafa o ngā luenga wha le malu. O le lei, a tō ai ma wha le tonu, o ma tā ngā luenga ma wha la potutonga a le malu. E mua o na afe mai ia i tātou, o minista o lo o fito i tonu i ai. O anga masani ia, o le au nanga wha minista, e pei fo i ona lui tau ai, o so o se tofinga whaataitai. Ia o le mātou te talo, ia funga i māta ngōwhia o le atua, la lua tō whaa. Ma whaatumu e lea nganga pa ia la lua utu. O le upumoni, e le malu pea le savalinga. A whai e whatai ai mamatangi tonga. Pe pupu e au mau whaingata. I le whaatino ina o lo o lua vala awina. O le tuwalalo. Ia tepa i le atua. Taulai ia te ia la lua sirisila. Awa e le ai se poto. E le ai lava se ata mai. Na te mawhai aso whaingata. Wana o le tau taisili. O ia o le atua e whai bavenga. Ia o le mea lea. Ia sanga iane ai o le langi. Ma sanga tului le poto ma le whaalinga e tautua ai si o tātou watunu. Ia mau fo i le toa vai. Ma whapare i tu waso e soua ai le fo launga. Ma ia manuia lo lua tūlai mai. Ua whaopopo aino fōl kapeneta ai umtanga luenga le malo o tāwa vai ese mai. Mai le tau mate fo i le a whaalauloa ai ona ia ofisa sili. Whaatautonga u whaaptoa mo le minista o tupe, tangata whai ngā luenga whaavai taimi, le utofia iai, le fionga le minsta lau timu ia wele se va ai, ma le sunga lau matia manu ringo Purcell, mō tā longa.
Ua pa uai nei le si fo i pusa o loa mai le kalesia Yesu Kiriso le upa ia wasto e ngatai. I le loto alto mga moe pua ngati e tunai mato. O le pusa o loa o lo au mai ai, o loa e pe o masini tā lava o ngā umu o televise o mō vau seleloi. Ma isi o loa e whai ngō fia e le tau singa o whanau, ai o loa mō tā alonga. O le fsosoani, a le kalesia mā mona molto o manga, na amata mai lava le tuso le sfulvalu tau sanga talon whaavai maili nei au nanga. Masanga vi ia ai e le pristene sili niu le na jang le alofo le atua, ai o le alofo le kalesia mā mona. Ai le toi tulilo ino le usfa inga le ta vale le ana whaaleanga inai, le whai to atele le loto al to manga le Campus of Hope tona i matul vastul vai. O na nafi le ana o toile fiongal komsina o mtanga arwengo leo leo mfal pui. Le sunga au apa au longo itino Filipo le loto le Campus of Hope. Moli mawina, le langona fo le loto tele le whanau, leo o ato le asisinga al komsina masau noa, o ialu atu e ta watu i whanau e awal whaapule ina la tou. O lo saunga le mu lava. E o mai nei, o lo ta oto ai lava i tua i le pi, to lava i tua o le lotoa. Le ta avale na osto i totono o le lotoa ale nei, ta amilo atu i le fale ma whaapapala na mafale o tele, ma o lava i le fale pepe o tamaiti, polo kai o le mwhai lava o na toe minoi. Na ave leo, le ave ta avale peitai. Na tatala i tua i leo, ma toe o atu ai lava i lotoa ai avelan ta avale, peitai le i mawhai. O le tete mu o whanau i le apo le mena tupu, le ngata o le malepe atu le whai to tele ta lepe atu ai ma le pito o le whale teu o loa, ta amilo atu i whalenga ma fe e iai whanau. Ina o le whato au o leo se tawale i tutonu whaapea i le po, le eise soifua na whaina peitai. O atu ne iai le sosoani, a fionga i tamaitai sā, o taupo sā, mo le mātai tuina o mafau fau malangona a fio whanau, ona o le whale tonu. Ufase ane nei le ministau ele ile faipule o sa tapuala. Toe sulu Cedric Schuster. Ifa maumonga o le si leo a fio anga o lo tele ona ele o lo finau mai ai le malo. Mo le toe fa fo ia tu ai maise o le tau ainga o le faipule ia toe sulu. Toe sulu si weva sa tu malo si ile na finaunga. Ifa maumonga o fale ata le si fo i tu malo le na finau malo si ile malo e toe fa fo ia tu na ele. Ma ave ai lona faipule, le sunga le atinu uwein so o yalo, ma ministau ele, ma ua tele fa amanuyanga o faleata ma ona tangata i ele walisi atu ia il malo ili teiminei, e ese mai ele na toe fa afo i atu ia vai usu ma vai nganga. Teiminei, wa aba ese mai fo ile pulenga, o ele, po o estete ale malo, le asata o vele sunga la aulel mali e toa, le wate apulata i vau foshi shmeti ma ua vatu tasi umai nei ele o le malo. Ile minister ya toe sulu Cedric Schuster, fata siai malito finga minister o a whanatura, male si o manga. Tala toe studi loa whanau whainga ruinga whaavai taimi Australia o mōli mawina mai le sungal whaafengainga o le ali iloia foi Freddy Soalo. Le toe ono masina uma le konkalate tolu tau sangai Australia al tasioli, e tolu na mōli angai taun tolu tau sangai whale pui ai, peitai, ele ni sauni ngala na loia na whaia. Momo le loto, ina wata watu e whaile to alua wha poi Samoa, to alima le whanau i lalo umal sulu tau sangal matua o lo oi Samoa. Na talia le tal sanga le li loia, i le wha amsino ma leo, ia wha leo ngā isi molianga matu ia e lua, o le atali i Samoa, ai tutoi aina alitasi na ia io e ina. Talia fo il tal sanga ia tangai, i le a fiolo na visa mlan ngā luenga i Australia, pe a wha mawina soli tu la fono, au maile tal sanga le na matua a fia i manuanga, male wha au lima matu ia, wha maonia ia tamali potia leo, peitai, ilunga wha msinonga, na mana iai le lei, o le amio le ali, o le fal pui, le isa sala tupe, le wha mawina fo isa soli tu la fono ilo na ingoa. Whautua ina e le whaifi au ma le li loia, le atali i Samoa, ia nga e whaini lotu, whaale a inga ia fiafi matai au ma o e wa aise lotu latane e lo lotu mai. Sao noa Freddy Soalo wa lasi wa venga e whaia Yesu i alum whana wa Samoa o lo malangatu i ngā luenga whaavai taimi i au setali. Mai Amelika Samoa u folfola le fiongal kovana, o le territori le manu pele timonga, o le awha o atu i kovana o Hawaii Charles Green, le maa awatanga ta Amelika Samoa i anasa i ngā seleni, e fsoani mo le toe fausia o le moto maui wa i ona vaenga na fia i le afi, mai le masina taluai.
O le nganga fo el whaaftai mai le pulenga o le Tuli-Samoa Amerika Diane Peters na yan. I le seleni e au fia le valu sulfitu a fe wha selau. Na mawai hawa i male sulta si a fe valu selau na mawatu Amerika Samoa. Whaaftai ai le territory ai ulpa ia na langolangoina le wha moe moe. Lau Samoa Entertainment TV mas wha o popo ngā tai au le alofo le atua, wha soifua ia.